botsa matitjhere re matitjhere a tla mo sekolo mara ba go ga boima mebedi ya bone e tlo phela ile bohloko ka lebaka la dibuka tsa bana ba leng bana ba santse ba berekiwe ene ba berekiwa ga botse gore ntwe ba tshwenyang e tsamaya sekolo se ke tlo se bereka a ke na bothata ba go bereka sekolo ke gare dikolo ke di bereka mara taba shi wa bana noka yena noka ina ke tshilafala o ka se latlhele phetse ka gare ga noka go latlhela phetse ka gare ba ne ke bolela le bona ba re no re na ebile re gopola go tšhentšha sekolo ke re wa ile tšhentšha sekolo ba re gape kua nna ba tlo tlhela go le ka baloi ke re ga le baloi ge fela le ka bolela nnete a ke re ngwana motho o kgona go mo tšea mo diriša dilo tša go tswa tseleng so bana ba ba dirišitše dilo tša go tswa tseleng ande dilo tše tša go tswa tseleng di affecta bana ba that's why ke re motho a diileng dilo tše o ile boyfriend a gage ro mo nyaka go fitlhelela re mo kry-a ke tlo mo kry-a nna gobane motho o kotsi setšhabeng lena bana difounu tša lena social media ke ya go lebelela gore mmemo le file eng le researche go ya le ka se ba le fileng sona le lebelele ndane le kry-a di-answera le ngwale ka dibukeng le kgaogane le dilo tše dintšhi le sa le bana santse le tsene sekolo go nyako bona le sekolo se bohlokwa o ka no sepela metse ka mokana ga ona batswadi ba ka mo ba norela bana ba rena ba re bana ba rena tsenang sekolo bana tsenang sekolo why batswadi ba ka moka ba opela košete e e swanang if isikolo a se bohlokwa le gone moale ke ngaka ya setšo šifa ke ngaka ya setšo ka kua go tsena fela o tlo kry-a laptop le dibuka go rifela patient sepetlele santse o ngwale gore ke rifela mabapi leng ga o no re a yang sepetlele no santse doctor ya sepetlele e kwešiše gore na ngake ya sotho e reng ka mpo so sekolo se bohlokwa